جاقو أمبو كنو درسوا بالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كنو كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستقيس بخير الله أو يدعو غيره نكفو يابكم بابادو فنا كي دمك سيني فينغوري من تعالي وبكا فينغوري ولي من يالاتناي أمبي أكا مسائل ودلا المسائلة الخامسة تفسير الآية التي بعدها كم مسائل دورنا كو آية تفسيري آية من بي بوندين كوفي وهي قوله تعالى معنى آية دوت منا بوندين آية من بو كوفي كو او آية فنا تفسيري وبي سورو مسائل دورنا آية تفسيري بي سورو بوندين كونو وهي آية جمعة وهي قوله تعالى وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو ni ala ye tora lashima wuli bagati o tora lani alate ni aya bi suratul an'am ayatani wolon fulanna la fa idha kana la yakshifu durra illa Allah bonna kera ko foi tese ka tora wuli kabo mo kani alate wajaba an takuna li ibadatu lahu wahdahu wal istighasatu bihi wahdahu wala awajibira bato bekake ala kelempew ye demenyine kakeni ala kelempew de dam kasi kakeni ala kelempew de na donna ko foi tese ka tora wuli kabo mogo kani alate wala awajibira bato bekake ala kelempew ye dam kasi kakeni ala kelempew de donc wayinyam sasikallahu bidur fala kasfa lahu إلا هو وبو أديرنا السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السادسة ورنا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا قدمك سني على تناي كالا تناولي ati nafajiya kafara kafiriyaro ni mo min be dama kasi ke ni fengore min ta lay ube ni fengore wole min ta alay ka nyina fa ka tora wuli ka boyka iye min wole ati nafajiya kuno kafara ye kafiriye to haju min qawlihi ta'ala ambo mina kabo alaka ayala wa in yumsasallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa ala kunni ala ye tora lashima wuli bagato tora lani alate falamu yantafi min du'aihi haja donc ya iranna koy ka weleli min fule ninye iman nafasi surala fa khasira dunya bijalika iperdira la jiya kunini oye parce que ka weleli ala ko niye fe ngore wole ala ya iraya kono foi tese ka tora wuli ka boy ka ni ala ye tora lashima foi tese ka wuli ka boy ka ni alate donc ni eye fengore wole minte alaye iye fengore femmi ni nafata aka welela ibolo wala faghashira dunya bijalika iperdira la jinyala ni oye parce que ye fengole min woleli nafasitika oye jinya perdiye wal akhiratan bi kufrihi awa iba perdi la garafana ni ka kafiriya ibe perdi la garafana ni ka kafiriya parce que kafir la ma de be la garafana mogo fana kafir lama sera lagara wo ye peredi wo ye bada ye jahannaba kono السابعة تفسير الآية الثالثة. السابعة ولن فلنا تفسير الآية الثالثة آية سبنا من فورا بوندا ينكونو أو تفسيرين ويجمعي وهي قوله تعالى فابتغوا عند الله رزقا وي alaka kuma ni alako ay garjaga ni ala defe qawluhu inda allahi halu min rizqi wa alayhi yakunu bi tiqahu rizqi inda allahi wahdahu nako inda allahi halu min rizqi mana garjaga ni wakati la hala de foraye wa alayhi oka
يكون بتقاو رزق عند الله وحده بايرنا ko garjage be nyini ala kelem pewde fe garjage te nyini fe ngure fe minte alay donc bonda en kono ne aya fana tawsiri sor lambolo ala الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. الثامنة شجنا أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله ko garjage nyini amanka garjage ka nyini fuife ni ala kelem pewte kama anna li jannata la tutlamu illa minhu komi ni ari jannate nyini fe ngure fe ni tari jannat do ni nyini fe ngure fe ni ala te chogomi de ewa garjage fana amanka ka nyini fe ngure fe minte alay tukhaju min qawlihi ta'ala ummina nakaboyro jumala ka kumaina wa abuduhu waskuru lahu ilayhi turjaun ala ko ay ala kelim pewde bato ay ala barikada abibe sagi kata ala dema lianna li ibadatan sababu lidukhul li jannati parce que ala bato fule ari janna don sababu de ala bato wa qad asara allah ila zalika bi qawlihi ilayhi turjaun ala ye koriya ke katoma ko ala bato de arjanna doni sababu ye ala ye koriya ke katoma ni aka kuma na ko ilayhi turjauna abe sage kanane ala de mallagara donc ni ala ko aye ala bato aka ala barikada abe sage kanane ala de mallagara ni nya yira ni ala bato ya ala barikada ni sagira kata ala mallagara ika bato inde beke sababu ye ni ala bi do arjanna kono التاسعة تفسير الآية الرابعة. التاسعة مسائل كنتنا تفسير الآية الرابعة آية نانينا بوندين كنوفنا التوسيري وهي قوله تعالى وهي ألك كما مسامين كرو تالندو من أدل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أنين آية فنا التوسيري anya asoro bonda inkono komi anya tawsiri katima kachogomi العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. العاشرة مسألة أنه لا أضل ممن دعا غير الله aya iranna aya nya iranna ko mogo sifililente ka mogo bo mogo minni ala tanawele mogo minna ya ala tanawele uba ya dama kasina ala tanaye mogo sifililente ko tigibo o donna aya in kono to gaju min qawlihi ta'ala o be mina yorojuma o be mina alaka aya inna ala masamin kortaleno o man adallu mimman yadu min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah ala ko aya in kono ko jumo juman fililendo ako mogo sifililente kam mogo bo mogo minna ye fengore wole minni ala tanaye min te se ka jaabi fo kata lagara donc anya do o yorola ko mogo side te ni mogo min fililendo kam mogo bo min bake ka ala tanawala li anna al-istifhama huna bimana nafwi parce que istifhamu minna aya inna la nyini yede geni de mana mogo side te min fililendo kam mogo bo min ala tanawala الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الحادية عشرة مسألة نكلنا أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه أيرنا آية كنو كم مغمن نيب فنور من وله من على تناي إباك كمن وله كو أتيك وللين كلامه أتادو لقول تعالى ألك كما قصو وهم عن دعائهم غافلون ألك من بفنور وله من على تناي كو يباك كمين وله كو أحكلتي كدوين يرلا ينين بك دوين كو أحكلي رتالا وهم من فل آيائنا أي المدعوون من باك كوله من باك كوله albe e bake ka munun wole bake ka munun wole ulu de ti ka duwa kalama abe sage umu imbe sage kata munun bake ka wole de an du'aihim ay du'ai da'ina mana munun bake ka wole ute wole li kelaw ka wole li kalama
أو أن دعاء داعين إياهم وبي منهم باكي كولو يري ولد جاتو يري ولد وتو أولو كلمة مانا نوكو تولي كلا كولي كلمة ويقربالي دي وتولي كلا شيكا ولي كلمة وبي أو منون يري بي أولو يري ولد وتي أو يري كولي كلمة min ke ewa wolelun munu kata kalama ani iye min kere e min ya kere kere yere iba ke kale de wole ate e yere de ka woleli kalama donc obe mo wore de ta kalama wa e min ya kere kere ya yere iba ke ka wole ama bo e ta kalama e woleli kala uto abed bo lu de ta kalama danyinu yo ode fal ihtimalu fi damiri sani wa huwa qawluhu an du'aihim bunu semenu ko demiri fulanna abese kata an du'aihim bo abese kata mana munum be ulu yere wore utu ka weleli kalama demiri fulanna bese ka wota amma demirul awwalu mi demiri fulayin koni fa innahu ya'udu ila al-madwiyina la rayba obe sage kata munum be wole obe sage kata ulu de masikata la o ye demira jumay hum ihtimalu were tola obe sagi kata munum bake ka wolede obe sagi kata uludema mi ihtimalu be juman na sisa mi ando ayihim ya lalla nyine yede utet e wa woleli kila ka woleli me ube munum bake kulu yere wole utu ka woleli me ako ihtimalu be se ka ye ode la sani de la me foro o koni be sagi kata munum be wolele sikatola wa gadi sabaga bayanuhu bitafsili ako aleye nimbangeli ko o temina kani faranfansiya kofe an temina faranfansiya la kofe الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثانية عشرة تنفلنا أن تلك الدعوة كو أول نولي من فلده سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له ko abeke sababu de e bake kamin wole abeke sababu ye ki kode abeke sababu ye abi koniya fana ika woleli bake kamin wole e ka woleli min beke ika wole ibe woleli minna aka woleli minna ka wole kata minna aka woleli mbeke sababu ye abi ko e ka woleli alema obeke sababu ye fana abi juguya ambota yoro juma توقج من قوله تعالى وبتعالى كما لما سمين كورو تعالى فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين أو ألكو آيين كنو أكو وإذا حشر الناس نهدا مدوم بفر لنيونك كيما كنكا كانوا لهم أعداء أو تنبي منهم ولا وبك أو مجهود وكانوا بإبادة وكانوا بإبادتهم كافرين أو وبك كافرين وبك فسر ويالي كيفنا ناكبتو يفنين الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الثالثة عشرة تنسبنا تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. donc eka weleli min fule ibake kambin wele ala yi ka weleli ala ya a wele de ko bato de ebe fen wore weleli minna minti ala yi ka weleli wore ko bato de to ga do be mina yoro juma wambo mina min qawli ta'ala wa kanu bi ibadatihim kafirin ala ko ibake kamun wele ko yomal khama do awtumbu batoli minke ube kafirana aka batoy wala ala ya yirana yayin kono ja e fenwore min wole kafara alaka donc iye fenwore de bato kafara alaka be jate ko iye fenwore de bato kafara alaka anyo do ayina الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الرابعة عشرة تنيناننا كفر المدعو بتلك العبادة أو إباك كمين ولفنا
abe kafiriyani e ka batoyne iya ka batoli min ke parce que ala ya weleli nyati bolo ko iba batoli de dala bo iba ka batoli min na fana abe kafirani ka batoyne fana ma'ana kufrul madwi aradduhu wa inkaruhu bo iye min bato iye min wole aka kafiyali ni ka batoyne abe ke chogodi abi ka batoy sage made aban nan kar yalla gara e abatoli min ke jiyan kono abi ka batoli sage ma ban nan kar yalla gara fa ija kana yawm al qiyamati tabarra minhu wa ankarahu ni yawm al qiyamah don shera ika bato fembe bariya ka boyima abi ka batoy nan kariya to gaju min qawlihi wa kanu bi ibadatihim kafirin wa bi min kabo alaka ayala ni alako ukera fisru waliye ukera kafiriye nu ka batoy kafiriya ranu uka batoy الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. الخامسة عشرة تاني دورنا هي سبب كونه أضل الناس. دونك أكولي من فلان نيده ودي كيرا سببه أبا كافر من كني أكولي نكبتو يوم القيامة كنكا ni abi jugu ya fana o de kera sababu ye ke eke mo beka filibantiye o de kera sababu kike mo beka filibantiye wajalika al umuru hiya mana ni ka bato fe ni alebe bariya kabo ema ube alebe ko do nyeshi ema ko munu mumba yira ko e filinde lo kateme mo beka o doye munye ko nani folo annahu yadu min dunillahi man la yastajibu lahu bo fenwure batoli fenwure weleli munyato e filila katumo mo beka ko damado munyato e minye fenwure wele ka faralaka ka fenwure bato ka faralaka minyike filibante kateme mo beka ko nani afolo ibake ka fenwure minti jabi filibante dante we e bake ka fendo wele kima ko nyina fi atese ki jabi ni nye folay afulanna anna almadwiina qafiluna an du'ayhim aw bake kamunu wele fana unyina lendo aka wele lunko e bake kamin wele anyina lendo ika wele liko atado ibake ka wele yere fula sabana annahu ijahu siran nasu kanu lahu adaa yawmal qiyamah ni hada madun farla nyonka kiyama keneka aw yemun wele ka fara alaka ka munun bato ka fara alaka bon ulube ke aw majugude ulube aw juguya de kaw koneya kiyama keneka nanina annahu kafiru bi ibadatihim aw yemun bato yawmal qiyamah do be kafiriyane aka bato nyew baka bato sagaw makannan kariya kabariya kabawmay السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السادسة عشرة تنورنا تفسير الآية الخامسة آية دورنا ينفنا التفسيري بوندا ينكونو وهي قوله تعالى آمن يجيب لمدتر إذا داه ويكسف السوء ni aya fana tawsiri sorola bonda yinkono waqad sabaqa jalika وفورا كتمه السابعة عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. السابعة عشر تنول فلنا الأمر العجيب كو كبكولي كو ميني كبكوي وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. بو kabako ye jumaye boli bato law yere unu jora la ka sabati ko foyi tese ka tora wuli ka bo mo ka ni alate me una tabe wiyu ka bolu bato ninte kabako ye u yere ya sabati ko foyi tese ka tora bo mo ka ni ala kelempe wute me unu tabe uye bolu bato ka faraka wa huwa kama qala rahimahullah no seminu kun nimbe komi muallifu ya fo chogomi abo chogodela kabako de nenye e yere baadu mo si teseka tora wuli ni ala kelempewute mo teseka mo hatagilen jabi ni ya wele ni ala kelempewute e sagera ko ala weleli toye
kataboli bato kataboli wele ka ala ka wele tewe o ye kaba ko de wa haja mawjudu alana ولأجل هذا وهو كما قال رحمه الله أن يضيف أكن دلار شرون أما متن كتمان لي إلي قيا أما قطو دفع أكو أنه لا يجيب المدتر إلا الله إلقي كتاكم اللبا وهو كما قال رحمه الله ما فهموا متن الأمر العظيم هو إغرار أبدة الأوثان أنه لا يجيب المنكر إلى الله ولأجل حاجة نند كوسو يدعونه في شدائد مغلشين له الدين نند كوسو من يأوى بولي بطولوية جليا وقتي نكو جليا وقتي مي وبي على كلمة ودي ولي كوكا بطونوكا ولي بقلاش علي بس كولو بادو ko foyi te se ka mogo hatagilen jaabi ni ala kelen kawte bori batolaw yere be nindo makka kafirun makka mushrikun bon nindo koso ni ko geleyara ulu bolo ube ala kelen kawde wele ku ka wele linu ka bato ka be kala shalay men ni nyefolo mushriku de ko ibn samidu bena faram faja chogomi muallifu ya ko chogomi ako abo chogode la wa haja mawjudun alana faminan nas man yasjudu lil asnami التي صنعوها بأنفسهم تعجيما أكون نمبي شيسا أكون مغودو بي ولو بي سجدو بي بولي من دي ويريا أدلا ويريا بولي من دلا دي نو بولو ويه وبي سجدو بي ويه كوبونيا فإذا وغوا في سدة داء الله مغلشين له الدين من نو دو نجل يالا درو بي على كلمة ودولي كوكا ولي بي كلاش علي من نيني mushriki folo uyere bolo be boli jila ka ajo ka sujudi biaye me ni ko gele yaro bono ube boli ntoye ube ala kelem tawde wala wa kana alaihim atumben nununka anyeli jawu lil asnami law kanat ibadatuha haqqan bo nu uyere be bato minke boli na ya soro ka boli mbato ye chinyade mun kaka ni geleya fana ya usoro aya nyashama ni geleya ya usoro na ya soro boli mbato e chinyai ni geleya fana ya usoro abi ala wele munaka le toy ayi nyishi ale maduraka ale wele illa anna min al musrikina al yawma wa imaye foloi oye musriki folo kala halade uyere ka boli dilale uba bonya ube sujure biaye menu do na geleya la ube ala kelem tawde wele bon na ya soro aw ka boli bato nyechinya boli be seka makonya na bon munna ewa nogoyala aba wele chogomi munna geleya fana la ta nyeshama ne musirki folo tunto kede ni ko geleya radrobu nyeshi ala kelem tawde mo mi ako illa anna min al musrikin al yawma awa kum shisanka bi kam mushrikun man huwa saddu shirka min mushrikina sabiqina akum bika mugo ka mushriku do be bika mugo la ulu ka mushriki yakka gele aka jugun ka teme mushriku temena untaka mana amba iba yira useminu ka kuma kono ko fulay bebe bi hari sisa ibe mugo do soro ayere ye boli mindila ka jonna be sujudu biaye ni ko geleyara burabe boli ntoy kala tanawale na ya sore ka boli bato ye cinyaye sani ka ni geleya wakati sani kinye shalama na ka bato ye cinyaye inye si ka boli makai ka waleke obe mugo dola haribi me akobbi mugo dobe bi mugo fanala uluka mushrikiya ka gele ka teme mushriki folo tama uluka mushrikiya aka gele ka teme mushriki utaka mushriku munun temena fa ijawu fi shiddatin dawu awliyaahum bi mushrikin mugo dobula nuru donna gele yala ubuka wole juje wele ka ali wal husayn kumi ali anu husaini wa idha kana la amru sahala da'u Allah min nikko kanno ube ala wole no ya ube ala wole min nigele ya nana ubuka woli jude wole
أمغو بسيسا كمشركو لا وإذا حلفوا حلفا هم فيه صادقون حلفوا بآلي أو غيره من أوليائهم نو كليلا سيسا كمشركو دوبي نو كليلا نا يسر تيادي بو بولو وبكاليني آلي مانا منو ني آلي من كو وليجو نو با باتو با بونيا وبكاليني آلي أني آلي تنا وكو وليجو لا نتيا بو بولو كومنا وبكالينو كو وليجو يه وإذا حلفوا حلفا هم فيه كاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا من نيو كاليلا نو بادو وبك غالون كيرومي كاليلي من غالون كاليلي دي وبو كيني على ومكوشي تالا سيسان كمشركو دوبي نشولا مانا أدوبي نيكو دوبلا نالي إناچه نا ياسرو غالون ايوا غالون دي بابولو نيكو أكا كالينا كا وليجوه أتسكا كالينا كا وليجوه غالوينكا أبتي نفوه من نيكو أكا كاليني عليه أبسكا كاليني عليه سنياتا غالوينكا ما كوشي تالا من نيكو أكا كاليني أكا وليجوه درابيجو na ya soro tinya ta bolo donc nunun tigi nunun ka mushrikiya ka gele ka teme mushriki folo taka donc Muhammad ibn Wahhab ayen foya aba fo yoro wore folo mushriki aba fo mushriki folo sisan ka mushriku ka juguni folo ka mushriku ni ko dama dowe ni ala ya ndir sunna la saka kita wora mbo fa ko folo ye munye anya do foya folo ka mushriku nu ulube nogoya la do be fe ngore faralaka mais nu geleya nana be ala kelem pe wole mais si san kam mushriki geleya on nogoya o abe fe ngore faralaka faragu fule o dele munye wayja arakibu fil fulki da'u Allah muqlisina lahu dina walamma najahum ila albar ijahum yushrikun fulu mushriku tumbe ni tawdela nu koni yele la baton ba fe kato jila ube ala kelempe ude wale me nu kisirade ewa ibebo min kala madro be fe ngore fara ala ka ubu ka bato fe ngfo folo musirku tumbe ni choko de la me si san kam musirki no yani ewa gele yabe abe woli jude wale no yani gele yabe aka woli juni shegu ube wulude wale u ka juguni folo ka musirku ni ninye kele folo Cheikh Mamadou Wahab wa fa kitabu wero kono ako mushriki folo tumbe mugo nyuma ude bato har ni lata nunu ye wonja abe mugo nyuma ude nu yu togo dagula parce que lata do ba fo ko mugo nyuma do de do na tumbe dumune dilalu mure kala uni hiju kala we tumame asara uye boli e wado dila kabila ka sawra la kabila yoro no ba bato mushriki folo mu kam mugo uluka kibariya be suratu nuhu kono mogo nyuma ude de nu yu bato mushriki folo tumbe mogo nyuma ude bato mais ako sisan ka mushriku be fasiqun fusaqun fujaru uba be bato sisan ka mushriku ibu yewbe do mo do bato arakan kele uta sujudu kele sujudu alay uteta hiju yoro la utu ye jakabola ewa ko junubu sugu be uba bela ako sisan ka mushriku be fasiqu de bato ni fajiru musirki folo ulu tumbe mogo nyuma de bato mais sisan ka musirki ba be bato fashiri nunu ni fajiri nunu salli bali min yerete islamiya kono pew ubi bato ubi ke woli juwe a farago doye munye min fora ya sisan ka musirki fule ni ko akakkale ngalonka na ka woli juwe atake abada min ni ko kakkale ni galonka ni alaye abese ka kale sinyata o ka boli o ka woli jo bonyale mu bolo uddu sukun kono kateme alaka faragu chaman debe folo mushriku ani sisa mushriku ni nyogonje الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله folo musiriku ni sisa musiriku diferensi do ye jumay anya do fo ya sisa folo nka musiriku yere jora la ko geleya ko mogo hatagile mo siti jabini alate amo fo
مسيسا كمشركون أولونيانا جليا وليجود بجليا بويكا مغنيمو وبجليا ولي كابو مغني نيكورونا فيلانيو ولا وبيدمه سيسا كمشركون مفلو مشركو بلو مغو سيتسي كهذا مدين حتى جلين جابي فوي تسي كي جابي ني علاتي مسيسا كمشركو بلو ني حتى جلين دو ني سيغو ولا أبسي كي جابي ايوا ني ايوا سو ولا أبسي كي جابي نيمفانا ديفرانسيي سيسان كم مشركون اني فولون كم مشركون نيغون اسامينه اسرا تاني سيغنا حمايه المصطفى حما توحيد مصطفى ويتشيدن تودي اكورو دي كوم وسوغانتي لا على يرمي سوغانتي كو اوا تشيدن كا لا فصلي نا يتوحيد لا فصل نيا يرانا تشيدن يتوحيد لا فصلي منكه akalla fasali kata tawhidima ni anyo soro bonda inkono wa ta'addubu ma Allah anin ni cide ni adabu ke kafara alaka اختار المؤلف أن قوله لا يستخاص بي مؤلف يوتا يرجما مؤلف يا سوغانتيري ni ciden ko la yustakhasu bi min babi ta'addubi bi alfaz ko ciden yin ninke de pour adabu kuma lakata alama sino damakashi dobe ciden be seka wuluwuliyo men niya na ayi damakashi ge kaba yire bolo pew ni adabu de kata alama ka ko be di alaka hake beke alata e kale shembola ni adabu de kuma chogola wal budi anta alluq bi ghairillah anika hada madon mabbo ukanu dusukun dilo alatanala udusukun be kadilo ala de la bo pour dusukun be kadilo ala la dusukun na dilo ala tanama cide ewa Muhammad ibn Wahhab la yusakhasu bi akonni a cide nyen ninfo ayafo ni la halawde ta'addubu bi lafzi bi alfaz ka adabu kuma wula anika mugu dusukun diloli ko tige kabo ko mabbo fembe man ni ala kelembe wute wa an yakunu ta'alluq li insani daima billahi wahdahu anika ira wakati be hada madin kake idilolen kake ala kelembe wudela hada madin ka dilo ala kelembe wudela ikana dilo foila kafara alaka fa huwa yuallimu al ummata an talija ila Allah wahdahu nin kuma fotogo min fulen ninye ciden bake ka kam manto la duniya ku shembe ala kelembe wudema ija waqati fi sadaidi koni mugomi ni binna ko gelewun kono ko gelewun nyusoro kana sembe foilani alate wala tastaqisa illa billahi wahdahu kana dama kasini fenwore shiyeni ala kelempe wute wodi ato ciden ko la yusakhasu bi me dama kasa ya ge kabo ayere ka pew nininde sino dama kasu dobe ciden be seko wuli hada maden shebe minna o dama kasu basita ka ukake nay ne niya aya geya agena de ka tauhidi de lafasa ka adabu kuma la kata alama ani ka tauhidi lafasa hada maden ki ka ko bedilo ala de la ika dama kasi bekeni ala kelemte wude ikana dilo mo werela باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم النصر مناسبة الباب لما قبلها نيني بوندا ميني كون نيني بوندا يكو ألاكا كما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ألاكا وبفيون دي فرالكا فيون منو تسكا فويدا ولو يري يدام فيون دي أو بولو دي فرالكا ولا يستطيعون لهم نصرا بو أو باكي كمونو باتو فنا كو فرالكا وتسكا ودمي فنا وتسكا ودمي مناسبة الباب لما قبله نمبوندا كمناسبة كايوا نمبوندا أني بوندا من تمنا ايوا سيري نيغو نيام من بوني نيغونچه لما ذكر رحمه الله الاستعاجة والاستغاثة بغير الله عز وجل مناسبة يمونye tumami
ewa muallif rahimahullah katangani ni fengore minti ala tumama yofo ki dama kase ni fengore minti ala tumama yofo jakaral barahina dallatan ala butlani ibarati ma sha wallahi donc ana delila wutugo ola delila munum ba yirela ko ala tana batoli ko batoli chinyalende do la yini yode tumami ayafu ye nyefe bonda fulala ko kademe nyini ni fengore minti ala tanay kadama kasini fengore minti ala tanay tumami ayofo sisa nimbondala abena delila gorobali fo delila munumba yirila ko ala tana batoli chinyalende ولهذا جعل ترجمه لهذا الباب نفس الدليل نند قصو أين نبوندا دامنا إنك دليلا ينيري دليلا من بايرا قبطو على تنبطو بشركو درو وذكر رحمه الله 3 آيات على كنيمة آية سبفو الآية الأولى وثانية آية فلو أني آية فلنا قوله أيشركون الاستفهام للإنكار والتوبيخ ناكو أيشركون استفهام من فلن ينفام من فلن ننكر يلد دو أن اللبوسلي أي أيشركونه مع الله يا لا أو بنفنورو دباتو أو بنفنورو دباتو كونو فرالك قوله ما لا يخلق هنا عبر بما دون من donc yako ma la yaghlu ayekuma foni bima ayekuma foni o fochowe duna man ama mani foya o fi qawlihi o man adallu mimman yadu min duni llahi man la yastajibu lahu abar biman bo tumami aya min nante minaka aya min nabi suratul ahqaf kono aya durna ala tumbe kuma o yorola ayo o kuma foni fochogo minye biman akom mani meya akom ma wal munasabatu jahiratu munasaba min bennina o bangalle lendo lianna daiina hunaka najaluhum manjilata al aqil ayam min be suratul ahqaf la ulu yukabatu fi munum bato yebbato fi munum bila hakili ma joyoro dela ulu yukabatu fi munum bila hakili ma joyoro dela harina yasro boliwde do me uyu kabbato fi munum bila ko ke komi hakili mawde wode yato alaye ukuma nyogonya o yorola biman kabbato feum ke komi hakili ma o yorola amma huna meya falmadu jamadu uyemunu wele feunde do nite femununa jamadatu de do lianna alladhi la yakhluqu shay'a wa la yasnahu jamadu la yufidu parce que femmi ni alete sika foidila atesika foike oto de ko jamadu la yufidu faida side tola otesika faida side la semoma wodi ato ya afora ya bima ayushrikuna ma la yuqlaqu shay'a wa hum yuqlaquna parce que baki kamunum bato ya jamadatu de do nin tesika fenwore da donc nafashide tola ya jamadu de wodi ato ma fora ya قوله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد الأمومة ناقو شيئا لا يخلقون شيئا شيئا نكرة في سياق النفي نكرة ديرو جيني آية سماتشوكو جينينا آياك النكرة اللانين يموني تفيد الأمومة مانا آيبه غربال هاري اللومغو فوي aw bake ka munum bato utese ka foide da femma bo fenna utese ka foide da qawluhu hum yuqlaqun wasifu hadhihi al-asnam bil ajz wasifu hadhihi al-asnam bil ajz naqu hum yuqlaqun alayya nimboli man kutuni deseye won naqs anin naqashi ul pasika ulu yere dam feunde ulu yere dilalade donc ninye ulu ka deseyra anu kan naqashi ورب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا ايوا دم مسافنا باتو مسافنا اوتسكا كدام فيه دم مسا باتو مسا اوتسكا كدام فيه بل هو خالق على بك مني دالي بغا نيمبه دالك
فلا يزوز عليه الحدوث ولا فناء من يبتو فندي أتدق بتو فنك كفن يقوى تنتيا أنانا دي وبي فن من ربنا با بتو فن منك كيو چوكولاو والمقلوق دان في حادث فين قرآن نالين دو ولحادث يزوز عليه الأدم min fana tun ewa fin Qur'an na lende atunte anana de ebo abed daga oka fana dondo kana ateye li anna ma jaja indamuhu awwala jaja aqla indamuhu akhara parce que mi folola ni adagara ko atunteya ewa laban fana la hakili bayira fana laban fana da ateyew mana min tunte ananade ni a donnambulo ko tunte ananade hakili be so ama fana allaban fana teye fana abetare fana fa kayfa yu'badu haula min dunillah bo cugudi nunum be bato kafara alaka ka alatoy yija al makhluq huwa bi nafsihi muftakhiru ila khaliqihi wagati danfe nyere jati de alede hatagilembe kata akadam masama kadali bagama wa huwa hadisu alayya fin quran nalende bada allam yakun atunte ananade fa huwa naqisun annaqasilendo fi injadihi analina asrolina naqasilendo o bagaihi atoli fanala annaqasilendo mana atunte de wayen naqasido de etunte nanade wayen naqaside bo ite laba illa ban faray betade ite toye o fana naqaside iskalu wa jawabuhu ako iskalu dobe ana jabu qawluhu ma la yakhluqu damiru bil infiradi nakum ma la yakhluqu damiru ni damiru al mufradu ya wa qawluhu hum yughlaquna damiru bil jamu bon nako hum yughlaquna wa damiru al jamu de fama al jawabu ولا ننجاب بكم منيسيسا ما لا يخلق دمير المفرد وهم يغلقون أنانا دمير للجمع نمبي جابي تشكودي أكو فما جواب أجيب أكو يا جابي بأن قوله ما لا يخلق هذا الدمير على ما باعتبار اللفظ قلنا أكو ما لا يخلق قد دميرين ساقرا كتمي ما باعتبار اللفظ نكما ده كما فوتشكوده لأن ما اسم موصول لفظها مفرد كما اسم موصول ده دو أكا كما يمفرد ده كلنده لكن معناها الجمو من عرب كنا أمانة يجمو ده فهي صالحة بلفظها للمفرد وبمعناها للجمو bonko la abenya niya akalla fuju fo ibe se kala fuju fo mufaradu la me nibe mana fo dagare kam mana fo jamula ka qawlihi man la yastajibu lahu abekum innako min tese ka jabi wa qawluhu hum yughlaquna ote ada damiru ala ma bi itibar al ma'na bon nako wa qawluhu nako wa hum yughlaquna هذا الدمير علامة دميري ساقرام ما إنكا بيتبار لمانا نمانا جات من هذا نمانا دي ودي أكي جموية وهم يغلقون دميري ساقرا كتما ما نموني بيتبار المانا مانا جات لي دي كيرا مانا دي جاترا ويرولا ودي أكي كيرا جموية كقول هم أندو آيهم قافلون كم ننت مناك na ko abake ka munun bato don kun u haklita ka bato ina qawluhu wa la yastati'una lahum nasra ay la yaqdiruna ala nasrihim law hajamahum adu bo na ko wa la yastati'una lahum nasra abake ka munun bato u tese ka udeme la nyire munye ay la yaqdiruna ala nasrihim u tese ka udeme law hajamahum aduun har ni jugudo nana bi auka utese ka udem har ni jugu nana bi auka bato femunu fulen no utese ka udem lianna hawla al ma'budina qashiruna parce que nim bato femunu fulen ni nye bato femunu do
masurunyalende do mana unagasilende do deselende do dese fendesele unde do utese ka udeme wa nasru dafu anil makhjuli bihaysu yantasiru ala aduwihim wa nasru koreyre munye mogo min la bilalande mogo la bilale ko deme aka jugu min binnaka ka deme wala nasru yo ode dafu anil makhjul kanyununi ke kabo mogo la bilalenka yansuru ala aduwihi niba deme aka juguka qawluhu wala anfusahum yansuruna awa abe ayan kuna la ko awa haru yere tese ku yere deme fana بالنسبة أنفسهم وكير النسب على أنه مفعول مقدم وليس من باب الاستقال لأن العامل لم يستقل بالضمير السابق أي زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم وأكير النسب من ما ننوفل أكبتو في النونو وتشكي أو دمي من بوبتو تشكو دمي ناكو ولا أنفسهم ينصرون أي زيادة كفرك زيادة على ذلك كفرك فنا هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم وتشك هري ويرد من فنا وتشك أو دم كفرك وتشك هرو يرد من فنا فكيف ينصرون خيرهم مهم مشك أي رد من وبشك تندم تقولي لا ينيو أودل فبين الله أججا هذه الأصنام بنيمبولي ودشي على يا بانغاني وأنها لا تسله أن تكون معبودة من أربعة وجوه نيمبولي نونون دشي على يا بانغ بولي نونون دشي بانغاني كايرا فنا كون نيمبولي نونون باتوم مانكاني لا حالا نانيه ولا حالا نانيه جمعي هي أنها تخلق ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد فلو على يايرا كون نيمبولي نونو باتو فين نكو تسكا فويدا مين فنا ني علي تسكا فيندا علي باتو مانكا مين تسكا فيندا علي باتو مانكا ني نيفولوي أفلان أنه مغلوغون من الأدم كو أولو يرتونتي على يداكونا تيدي فهم مفتقرون إلى خيرهم ابتداء والدوام وأولو يربي حتاجي وتنادما وكدامنا كنيا جيا كنو وهبي حتاجو وتنادما دوملي لا كوتو فنا دوملي فنا لا وبي حتاجو وتنادلا donc lu tisaka ke bato fenye ni nyefola nay sabana annahum la yastati'una nisra da'iina lahum mu'minun bake ku wala uteshe ku deme wa qawluhu wa la yastati'un ablagh min qawlihi la yansurunahum ni ala ko uteshe bo o fana de sele ndo adamma ku ka deseira kateme wala yansurunahum uteshe ku deme la munna لأنه لو قال لا ينصرونهم ni ala tun yafo aya kono de ku kabbato feun tese ku deme faqad yaqulu qailu lakinnahum yastati'una fo bagado be seka fo aw umu deme de me u beshew na tun fo umu deme de me u beshe ku deme me umu deme de fo bagado be seka fo o fo ni ko kabbato feun tese ka u deme wala yansuruna ma u deme do be seka fo o uman deme de me u beshe ni ayatun nana uchogola fo bagatun do bese ko fo lakini lamma qala mitumami alakum wala yastati'una lahum nisra kana ablagha li juhuri ajajihum ni alako utese ka awdeme ninde bu ka dese bange ha ma famu ay wala yastati'una lahum nisra kana ablagha li juhuri ajajihum ni ala ya fonni chogola ko utishika au deme ude selendo adama kasoro kafo la yansurunahum mana la yansurunahum utaw deme anu utishika au deme difference bo yoro dela ni ko utaw deme ubato baga do bese kafo aha uman deme de me ubese
mais ni ala ko utese ka aw deme ko banna o yoro la utese ka aw deme de o de ato ma aw deme o de selendo adama ku ka dese ira ku ka dese bange annahum nanina ala ya ira konnin bato fen nunu la yastati'una nisra anfusihim ko utese ku yere deme donc ni la halanani la bato fen munun be bato kafara alaka ala yu ka dese ira anu ka ira uni bato manka ni la halanani aha al ayatu salisatu o kalana wati sera wati aya fulanan banna an bena aya sabanan de la wati sera سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أجاكم أمبو كنو درسوا بالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كنو كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستقيس بخير الله أو يدعو غيره bonda minna ko abe fulan kafoyala fulan kafoya kumba bado fana ki dama kasini fengore minte alaye ube ka fengore wole minyala tanay ambe akam masaila wudela المسائلة الخامسة توسير الآية التي بعدها كم مسائلة دورنا ko aya tawsiri aya min be bonda in kofe wahiya qawlu ta'ala mana aya do temena bonda ina aya min bo kofe ko o aya fana tawsiri o be soro masaila duru nay aya in tawsiri be soro bonda in kono wahiya aya jumae wahiya qawluhu ta'ala wa in yamsasika Allahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa ni ala ye tora lashima uli bagati o tora la ni alate ni aya bi suratul an'am ayatani wolon fulanna la fa idha kana la yakshifu durra illa Allah bonna kera ko foi tese ka tora wuli kabo mo kani alate wajaba an takuna li ibadatu lahu wahdahu wal istighasatu bihi wahdahu wala awajibira bato bekake ala kelempew ye demenyine kakeni ala kelempew de dam kasika keni ala kelempew de na donna ko foi tese ka tora wuli kabo mo kani alate wala awajibira bato bekake ala kelempew ye dam kasika keni ala kelempew de donc wayinyam sasika Allah bidur fala kasfa lahu إلا هو وبو أديرنا السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السادسة ورنا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا قدمك سني على تناي كالا تناولي ati nafajiya kafara kafiriyado ni mo min be dama kasi ke ni fengore min ta lay ube ni fengore wole min ta alay ka nyina fa ka tora wuli ka boyka iye min wole ati nafajiya kuno kafara ye kafiriye to haju min qawlihi ta'ala ambo mina kabo alaka ayala wa in yamsasallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa ala kunni ala ye tora lashima wuli bagato tora la ni alate falamu yantafi min du'aihi haja donc ya iranna koy ka weleli min fule ninye iman nafasi surala fa khasira dunya bijalika iperdira la jiya kunni oye parce que ka weleli ala ko niye fengore wele ala ya ira ya kono foi tese ka tora wuli ka boy ka ni ala ye tora lashima foi tese ka wuli ka boy ka ni alate donc ni eye fengore wole minte alaye iye fengore femmi ni nafata aka welele la ibolo
wala fagasira dunya bi jalika iperdi la jinyala ni oye parce que yefe ngole min wala li nafasitika oye jinya perdi wal akhiratan bi kufrihi awa iba perdi la garafana ni ka kafiriye ibe perdi la garafana ni ka kafiriye parce que kafir la ma de be sel la garafana mo fana kafir la ma sera la gara oye perdi oye bada bada e jahannaba kono